Abahingi bari nibetomboitira bichkwasiraho nibaruga mu cyaro cya Kayanga omwo muri Kisamba mu district ya Kasese nojango kwiha abazibirwa okuhinga omwitakere ebintu nibyongera okubagumera abana tibine cyo kurya nyowe myaka yanje nyine myaka 54 abana tibachoma kampingire season 3 eyakana kuna bire nshashuye kanshashuire miliyoni 1.8 nshashuire hikamwenda yikemwe kanshashuire mitwara 2 tuziye tujire kuhinga tumazire kuteka mu tractor tuziye kubyara mbibo muziye yirimba yija yastanga ngo tutakahinga abantu bareno batubanjira kimwe amabanja twine mingi rwano berwa ngwibiri abirinamu omuri kana sano sangalerema namwira ayibabera muhamba habwere besente mutwese omuloni bari muhamba habweloni bank ze banka ziri kutwara ibintu byange bogenda mu monitor ya formanga enaku zo mwezi nga 15 mwezi ogwo musanvu ku page 3 mu biri mu monitor ujya kusanga ko nze bambari Julius ekisingira daro okuturuma kulaba ne batuyimiriza okulima ate tulaba abalala balima emere ne bajijamu. Pesa zangu kurudisha, pesa zangu hazirudishiwe. Sasa tufanye nini? Tena sisi tuko walimaji, kenye tunapata watoto wanasoma tunaitoa kwa kulima. Twachira manegya Abed abamanya orukugamba kuba niwe manegya w'umugiga oyebembiremo okubinga abantu abo mwitakere kandi ebi nibyo yatugambera. Abedi nagumwe twajya mwinda obutikirizangana yo no mukazi wanje wabari muhara we tugeze mu butikirizangana yo no mukazi wanje muhara weye twatana kare niwe yahire kiniga akemereza abahingi batwire sente zabo bakabara kuhinga katandika entaro Zefa mubingwa omwezi wa RDC awa district ya Kasese enshongeje najango bahandikire aba State House. I have made my report to State House over the matter and I'm now waiting for the State House to take action. TV West yagizaho no kwicira umugiga orugambo kuba nuwe ari inyuma yo konja kubinga abantu aba omwitakeri asimu. Konkrete kubata kungambira ya upere wawe wanje onya upere wawe tangatiwe nombuza ngana kachi Gashakwa Gilbert Mhangos omuri Kasese.